yento ansam na so na esubrantam bi ato e wa Asante mantamu a Jachie ekuroduam kohwe adan a eswapa wo kira ebroduonum ama ene nipa nyekuma na agbasesa wodabrem wojapade asesei enom ne ho keka wadom kase kopie ho na yekoye na ani enyan penifo eba mukura no mo a wode beba no ne no na akoda ne kasa tenten na yekoye nkomo kakra edie ne die hunu ye no yemfa bi ensom Amade Adom kase yensa kan echedi a Jachie no ewo bosom twemens ni Asante mantam na emo no adan be yese wo ha 100 ene so nchensi nyina apa enam nsu bi etoya na aframaden din bi enam na Adom kase mane boni ene nadmo director he for the said apa echechenkomo no wochire mu se insubrani ye etoya Asante mantam ne mo no edin semone pa isanse omonfo no majapade dodo na ene nsuo no wase no na sanso so eno maboka enyekuma enu de death trap do say a family console there's a bubu no say bubu no they say because and a death trap we have bit me see o hono they bubu no but say be so omo amadan there and they abai ntimi kan chinchina say bi bia go see da bono ba yebe say don bekasa na busanfo aboa na bia bi ni aye ni san kan but aban nsem rasa chinchina fini ko dan da bia ko bia yibu Enwechi ohina wo Jachie ba foko ekwa moatin ye otosowenan enso kade to aso de adesere eto Ghana ban ne nwumakuo bi ansha ban wase sada woro ma wombra wo mo ensra ba mu enso a etoye na mframa ebofa mikromu a efise wo mekra no sa mframa mi hunu bi da amente ho so mpanyin nsem da na na etome ene me manfo na ade achi yi na se yetunsa efra ba chinia owanum e DC ani police panyina also o mikromu a na nadimo ne mempanyimfo ne committee for na assembly man ye nyina yebum ye behwe no ma esi ye fokromu no na afa atako yeso ne brambo the krakra no mesnik rachi ye wo honom lawyer Joseph Asumin enso de to aso say babo som twenadmo a ye public education your communities community 67 in your education you who be a fair point of a year and say you who say be a light a wooden electric pole be achia and